Mak heboh nama-nama mak heboh. Turun lapangan sok. Badai di panggung bangga mak heboh. Pemuda-pemudi Karang Tarunana sok. Up. Ayo. Duda Araban. Duda Araban. Cukup sepisan kok pengalaman. Sendu edamanan Duda Araban. Alah, obat sawer. Assalamualaikum tarik galak. Ngomongnya demenan janji dikawin, nyatane sampean cuma nyobain. Ayah gitu bunda saya dikodok. Masih aneh-aneh. Alah. Masih. Habisin dong. Awet ya mah. Dai. Kamu bosku. Sika. Lagi asal. Milikku nasa, tetapi barang wis tekan, malah sedih tinggal balik ke maning karo rabi. Siapa lagi awas? Masih. Sutri ngomongnya demenan janji dikawin aja, nyatanya sampean cuma nyobain. Alah, nyobain gak tuh? Nyobain. Tarik deui mama saya. Asing. Alah. Sabar lagi ya bos. Bunda. Malah sedih di kalungan. Siapa lagi bos? Lagi-lagi Rabi duduk ngatakan cari arah pelik tapi bareng kela. Sok lanjutkan heula di kalungan kakak balik ke maning karo Rabi. Sabun. Duda Araban. Ngomongnya demenan janji dikawin, nyatane sampean cuma nyobain. Masih ya bos habisin. Asik.
sudah harapan. Ngomongnya demen aja sih dikawin, nyatane sampean cuma nyobain. Asok goyang, 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 goyang. Ayo kene bunda sayang. Asik, asik. Alah, goyang sampai bawah. Lagi rapi turungan dekat, cari arah pilih kul. Asik, tapi barang istiqam, mau sedih lalungan. Lagi-lagi Robi duduk tegang, cari arah belek pulang. Tapi barang wis tegang, malah sedih dialungan. Kakak balik maning karo istrimu. Suami orang pulang. Ngomongnya demenan sasi dikawin, nyatane sampean cuma nyobain. Tos nyobain tinggalkan. Di ghosting. Nah, Oke, terima kasih. alah.